Bitesima. Yo. Shandi kwitsinda akagame man. Ariko maze kubona impamvu abajene bose tumaze gukina turi. Uko ntabwo wambira ukuntu wakwirirwa hano gukina game y'inzoka. Umbwire ngo uzakiriye kunzana twatugambo twawe se. Ugije bikukubwira ni byanya. Weho wakize ndemera se. Ureme. Nana kuremera ariko burangiye. Misima. Tubije ku gutanya ubu uje ubikimizi. Dukinizi. Ese nta nubwo ushaka bashitse. Bakandagaza. Ubushize bihe bintu wankoreye. Ibiki se kandi. Sute ya meri no yijyanye. Ariko man wowe wiba n'amasutiye man. Mama yabaye sisha. Umusingi. Mbere wawe yambara isuti ihendutse mwasi. Ubukene bwo bumeze nabi none. Nabi byataje. Ejo bundi mperutse kunyura hariya none. Ngenda ndi kureba hasi kugira ngo ndebe ko ndanatoragura wenda n'ijana ariko biranga wa. Ninde se gito ninde ugita. Nobere manite amafaranga bose barakennye bose na mama nditubivuga ngo ningagari. Barakennye ibipangu. Cumi wagora. Ahubwo haragashinga nari nizeho rero mwana. Imishinga yawe rero ndayizi. Kugashinga nitwitwara neza kazaduha amafaranga afatika kandi. Ndayizi imishinga yawe. Urabona hari ukuntu hano neza karitsiye. Hari ukuntu hajya hanyura abantu ukabona ari kugenda araritse ibiceri nkaho sha tudafite ubukene bwinshi mwana. Ahubwo agashinga nari nizeho. Nandi kuvuga ati ntuburya nawe ukuntu umuntu yazajya araba yibesa ahantu. Urumva? Noneho cyatambuka kiriya kiyararitse. Urumva? Igiki? Nyine abantu abantu. Kompa cyatse kwerekana ko nabwo cyatambuka. Ko sha imishinga yawe man. Ubushize twagiye kwa Ntuzi. Kwa Kanyandeko. Yabe byambayeho. Oya hari ariko hari badufasha ukanyengeranye mu nzu ukigendera. Hari nawe uri yabaze nabi wari wazanye imibare mibi. Ye byabo byo nta nabyemera ibintu. Hari wari wazanye imibare mibi. Kwiba wapi man. Rega hari n'ukuntu wahura n'akana gatoya katara kurusha n'imbaraga. Urukumva kuyakaka byaba byoroshye. Akana. Kandi. Ntabwo nabaza. Mani imishinga yose nuzi imipango yawe ni kwateye akacu umwana w'uruzingo. Iyo byatubayeho. Ariko nyine biriya twabyirengagiza tugakomeza ibe. Kandi mwancometse umunwa w'imbunda mu kanwa. Oya burawe ntabwo uravuga ngo tujye kwiba kwa general wowe imishinga ya mana imishinga wanze se man. Nitekera ko bajye jobu man kazimye. Narebe man. Urankatiye tu. Tubora se ko mubipira ariko ana Ndagucomeka nese turafiki grafe sanasha basi umuniga ubiceri byande se nabyo bitwaye man agenda n'ibintu bingana gutyo ko hari abantu bafite ndagucomeka ibyo uri kwigira byose ntabwo uri kugenda wamugenga kugira uhe ubuzima wawe amafaranga da sha ubwo kakanu kari gukora sha Yangaya ntabwo nayaryaho nari nagira n'undi sha naje mwene kubuye kubahinda mu budi Rafael, vamos fazer gatoya se. Simeze bitese. Ibijura byateye mu rurupa. Bite ko mbona uba waje gutegera abantu hano mu Uvanyere twumvikane Grafre. Biracyanabona. Okay, nta bintu. Reka dusangire. Uvanyere mubwire. Reka dusangire umushinga urumva. Umushinga wo kwiba. Umushinga wo kwiba. Bivuga nabi naga ari ukwiba. Tugiye gucuruza iki? No gukangura abasinziye. Abasinziriye. Nanjye washaka ko nkangura. Oya. Ko mbona ushaka kwiruka ambura amaguru, ko mbona ushaka kwiruka. Oya. Kuni ibintu bimeze rero. Urabona izo boro nyatse. Ni umuntu wari unumye nyine ngo ugiye kumucagingira amafaranga. Rero ayo mafaranga
nta kibazo turayagabana urumva ariko izo telefone zo zimenye kuzicagingira umuntu wari umwe kuzimucagingira telefone ko byose wabanje kumfata mu ijosi byose nkabiguha buriya narindi kwitoza ukuntu nyine umujura aneye ngo umujura gute kandi wari uri kwitegura umujura hari igihe umujura atatekuje imana ndakubabariye itahaguruka wirukanga ivavu butari ntusigara fure ntabwo nahuye nawe boro zanjye urazijyanye imana boro zihe urazijyanye imana kandi kugira ngo ufite ishoti utwo kweto nanjye nzaduha umwana wo mu rugo ajya twambara Thank you.